Ndabasuhuje abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi hano kuri Mugisha TV, baba dukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, by'umwihariko aba diaspora, mbaye ikaze, amahoro y'Imana nabane namwe. Uje kuvuka Emmanuel wamamaye nka Marshal Ujeku yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ku itariki 20 Gicurasi 2026 akurikiranyweho ibyaha birimo icy'ubuhemu n'icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ni amakuru igihe yahamirijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitsiyeri. Aha akaba yagize ati nyuma y'ibirego byatanzwe n'abaturage mu bihe bitandukanye, RIB yafunze uje kuvuka Emmanuel, umuyobozi uhagarariye sosiyete igura ikanagurisha ibibanza yitwa Marshal Estate. Akekwaho ibyaha bibiri birimo icy'ubuhemu n'icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Dr Murangira yavuze ko uyu mugabo yagurishaga ibibanza byanditse ku bandi bantu, akaba yaratawe muri yombi amaze kugurisha ifite agaciro ka miliyoni 56 n'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda n'amadolari y'Amerika 4500, ubwo ahwanye n'arenga miliyoni 6 mu mafaranga y'u Rwanda. Marshal Ujeku kugeza ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye ye iri gutunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Mu bihe bitandukanye, Marshal Ujeku yagiye agurisha abantu batandukanye ibibanza bidahari cyangwa byanditse ku bandi, ariko ababiguze bajya gukora ihererekanya bagasanga byanditse ku bandi bantu. Icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo 174 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko itarenze miliyoni 5. Icyaha cy'ubuhemu giteganywa n'ingingo 176 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko itarenze miliyoni 1. Mu butumwa bwe, Dr Murangira yagize ati RIB irasaba abaturarwanda kugira amakenga mu gihe bagiye kugura imitungo itimukanwa ndetse bakajya babanza gushaka amakuru mu kigo gishinzwe ubutaka. Abantu bagira amakenga bajye bishyura igihe cyose bamaze kubona ko bagiye kugura ariwe nyiri ubutaka cyangwa nyiri inzu, kandi bajye bishyura bahita bakora ihererekanya mbere ya noteri. Mushimira kandi subscribe kuri Mugisha TV, nawe utarayikora yikwiye kujya tubana umunsi ku wundi mu biganiro tubagezaho. Ndabashimiye.